ಅದರಿಂದ ಸ್ವಿಸ್ ಚುಚಿಕೊಂಡೋಗಿ ಟೀಚರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಚುಚಿಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ದಿದೆ ಅದರಿಂದ ರೇಸ್ ಅದು ಚರ್ಗಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ Pyrigedon de yuya günzendi çiçeğin önce bebek bulucu çiçeğin çiğe tuşras çiğin mezu bir de sonra longya dinalya önce de suisanalya pögoya degoya günzendi ne kansam böyle. Seit den 60 Jahren gibt es ungefähr 8000 Tibeterinnen, die hier in der Schweiz leben. Und vielleicht einige unter Ihnen fragen sich, die Jüngeren vielleicht, ja, was ist damals passiert, dass wir da nicht in unsere Heimat zurück können? Und dieser Film, der wird Ihnen einige Antworten dafür geben. Ich selber bin in der Schweiz schon über 50 Jahre und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schweizerinnen und Schweizer, überhaupt die Leute im Westen, uns anschauen und sagen, wow, ihr seid so friedliebend, ihr lächelt immer, ihr könnt hier keiner Fliege etwas zuleide tun. Ihr seid tiefgläubige Buddhisten, meditiert den ganzen Tag und ich habe das Gefühl, Achtung, ich muss jetzt ein bisschen heilig spielen. Vielleicht geht es unter euch Tibeterinnen und Tibetern auch so. Ja, manche nicken. Ja, dieser Film zeigt auch eine andere Seite, die wir haben. Indes unser Konsul Samnalya Nansu Miri Bet Shide Miri Shöme Sangu Ani Bet Shakyon Masani de Miri Chide Samuyore Samsang Konsul Nalya Tana di Bet Na Bet Hachi Bet Jawishta Dwa Digune Yamsemre Yamushoya de Kinanzo Lechana Yamudi de Chuna Yojo但我弟呢，也带着就不买起啦，也看是大家手机的要的，要的，不是跑要的，那个弟呢，也你上网过呢，你妈妈呢，说不定是要的，说不定你们出去个路是大要的，你兄弟你结婚的时候手机也送要嘛的，你妈妈也说是刚上门看，说是你妹子，俺也上。Was ich jetzt Ihnen sagen möchte, in diesem Film werden Sie sehen, dass von Osten her in den 50er Jahren die chinesische sogenannte Volksbefreiungsarmee nach Tibet kam, um Tibet zu übernehmen. Befreien, wie Sie sagen, aber wir fragen uns heute noch, befreien wovor? Wir unterdrückt werden, dann reagieren wir. Und ganz spontan aus dem Volk, größere Familien im Osten haben sich zusammengeschlossen, haben eine geheime Organisation gegründet, die sie dann genauso wie den Film genannt haben, 4 Flüsse, 6 Berge, Chushi, Kanju, das heißt so. Und diesen Titel hat jetzt auch dieser Film. Dieser Film hat ganz viele Preise schon bekommen. Er war jetzt in verschiedensten Ländern internationaler Preis für Musikkomposition. Und wir haben einen Teil der Filmcrew hier. Ich möchte noch sagen, der Film ist auch basierend auf dem Buch von einem Tibeter, Exil-Tibeter. Der lebt in Indien, er heißt Dorsan, deutsche Urkundler. Sein Vater war einer von diesen Tushkandu-Kriegern,
heldenhaft mutig. Er ist aber leider schon gestorben und er selber, der Deutler, hat dann dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch diente als Vorlage für diesen wunderbaren Historiendirektor. Er hat alle Posten belegt, der Mann für alles. Kimsan Schempeter, der ist heute hier mit seiner kleinen Crew, weil die gesamte Crew, wie man gesagt hat, sind ungefähr 400 Leute. Aber er ist jetzt heute, weil sie jetzt schon sehr weit kommen, mit etwa 3, 4 Leute und 2 von den ganz wichtigen Helden in dem Film sind auch da. Wir werden sie nach dem Film sehen. Sie alle werden die Möglichkeit haben, ihnen Fragen zu stellen auf irgendeiner Sprache. Ich werde versuchen, so gut wie möglich zu übersetzen. Und was Sie dann sagen auf Englisch, werde ich dann auf Deutsch und Tibetisch übersetzen. Und jetzt möchte ich, weil Sie alle ungeduldig waren, ganz kurz Kimsan Schempeter bitten, kurz aufzustehen. Schempeter Tuxpevana. Ein großer Applaus. Großer Applaus. Thank you. Kadin che. Hello, de ni mam thong min do. Bege gen thi do. Oh ya. Samalo touch de le ni tha ma ne ani. Ye gi la. Long ye da ngarang ki production company da ye gi co-producer Gojimon Dewasan ye gi thamne ye gi actors sama ye gi crew. Nanti di Sungya shooting ka blare post production being ijazah. Total makeup that subject cannot samala subject something touch delay and cutting check sama fertig. Im Namen der gesamten Crew der Postproduktion seiner Firma und dem Buchautor und von allen möchte er Sie herzlich guten Tag sagen heute. Grüezi. Danke. Dankeschön. So, tanga budget dalegi mein, also movie die zu da tambul da bozuya ne wa. Ani kran zu Switzerland de mix shoot zu chate ne. Ta ne mix so hai ne ki kran zu na thada da wa. Kasa thanda jela jodle yo re long ye chana. Jodle ka bla ta ke ja this kasa village ne nga zu topic saman kola mambu che ka tuji che la boya mambu yo de la. An samma che. Es gibt danach noch eine Möglichkeit, nach dem Film alle Fragen, die ihr auf eurem Herzen habt, ihm zu stellen. Und jetzt wird er nicht sehr viel Zeit nehmen, es ist bald 1 Uhr, wir wollen pünktlich anfangen. Naja, die Kranz Zurich, die da manche Käse, so da unser Punkt über den Lange, die kann Zabuli Kuwa fast die Gehörige, das international das ani 만족이 센조볼래 별걸 나시라 하고 보면 나 딱딱 laptop 밑에 센조볼라 만족 계랍볼라 센조 계랍볼라 만족 롱에서 만족 벽까지 기체에 내가 롱에 이제 이게 중요한 사자 참아라 아리 장아리가 아리 캐나다 유럽 참아 쇼 반자 참아 미 답답 봐봐 솔다 차라 이 참아로 도치시 Also er freut sich wahnsinnig hier in der Schweiz zu sein, nachdem er schon eine Tour durch die ganze Welt gemacht hat. Und dieser Film hat ganz viel Beifall bekommen in Amerika, in Kanada, in Europa, in anderen Orten. Und oftmals waren sehr viele Tibeter dabei und er dankt Ihnen heute, dass Sie hierher gekommen sind. Yes. 자, 첫 친구 바로 그냥 서서 받아라. 왜 민망 하나 받아라.
Applaus für Sie selber, dass Sie gekommen sind und für das tibetische Volk. 다 롱에디 쇠쇠에 하나래 완전 찐 챔버를 미망보래 와 it takes an army to make a film 도지 대화상 예고 프로듀서의 브랜드 deputy 그런 파라고 kungasan 대화상 거라 예 저가 망보요 이내 롱에디 쇠에 director the composer music producer 상만 매체래 이내 롱에디 이 키나도 참마체도 쇠다 배바 참마체도 einen Film zu machen, und vor allem der das Buch geschrieben hat, Dwadzang durch Hunduna. Aber er möchte Ihnen allen danken, weil ohne Sie 맞죠? 배배 전조불을 스위스랜드 백프라 짜치보다 개chu부지 맞죠? 전조불 배가 됐어. 맞죠? 배가 전조불을 차는다. 당시에 좀 지게라 용에 당시에 아니 국가 당시에 weil das war der Ort im Westen, der zuallererst Tibeter aufgenommen hat und so viel auch unterstützt hat. Und er sagt, das ist wie die Crème de la Crème. Yes, but with that crème de la crème comes a very big responsibility. 딩양도 국가 라이어를 롭종배하고 라이어를 밑배 내라 타투고 슈트차일 전조불라 딱 롭종 야포용의 당셔장 내가 야포용의 누이 야포생의 아니 소소소소기 뽑아 아니 dignity the pride the 소소 미직에 따라서 여러분 국가 약수 남수 대중요 다 내가 미장배 야포 망보여요 스위스랜드로 다 딩양도 you know like they say in English with great opportunities and great power comes great responsibilities 다 내가 국가 중에 망보여요. 딩양도 랭게 챔버지요다. 랭게 때와디 만조 룽바 쇼레라. 이 템바제야요 말이 그런죠. In diesem Land voller Freiheit und Möglichkeiten haben wir Tibeter und viele Leute eben auch die Verantwortung, etwas zu tun, sein Land nicht zu vergessen und etwas zu tun dafür. Ganz wichtig. Do you agree with me or no? Yeah. All right, so you clap. 그래서 아니 당나라 선바팅네 칼레 마무시우기야데 내가 유싱의 참에 칼레 대야기 나란디 레가디 잉레 나란디 가보 레가데 아니 내기 칼로 당나죠 this whole journey for me has been very spiritual because 잠불이 더와 전에 배바 미망 초가 순자 초록 참아 레기도 도사 집쟁이 남바 패슈층부 잠벌랭글라다 나라지 배고 불라 땡투구도 디기체네 아니 나라 패마시기 보와다 나라 패마시기 다 할로레 겨와산부터 소남청부 이상도 말하러와 and at the same time yes Kulturen zusammengebracht. Es ist für ihn ganz wichtig, Menschen zusammenzubringen mit seinem Film. 아니 당고 야미기 별을 지금부터 주시고 있잖아. 하게 막 됐어. 되게 그런 뜻이 야만. Everybody knows what happened, you know, after the invasion. 야미기 invasion 최찬에 나도 가봐가게 책이었다. 딱 번수처럼 강에 책 나도 가봐 삼박하니 막 그때 누가 감사하니 게. 이거 알아? 주식하는 것 중에 그런 고지층에 고부다시 안도상 딱 그런 the Chopati Takran Mujire, he was the founder, the leader. Anu Jindaga, Kupran Chushan Makujiova, Kotuki Tanko de Kotsubivala, Camila Kapte to Tati, Chopati. The Chemaja Yoma, Kami Shumta, Kami Mamila Kapte Sere, and it did very remark, Kayotana Sir, France. Litam Tandal to Anusam Litam, the Litam Tandal to Mare. 감 들어갈 쪽 말에, 우장 들어갈 쪽 말에, 암도 들어갈 쪽 말에, 네 개형 들어갈 쪽, 군대 들어갈 쪽, 완전히 최승약체 들어갈 쪽. Als damals die schrecklichen Ereignisse in Tibet stattfanden durch die Invasion der Chinesen, hat sich, wie gesagt, Familien zusammengetan, um den Widerstand geheim aufzubauen. Und der Widerstand hat sich im Osten ganz natürlicherweise kreiert.
Das war der Anizang, zum Beispiel der Hauptfamilie Anizang. Er ist von Wintang, aber er hat es nicht für Wintang-Leute gemacht, er hat es nicht für die anderen Leute gemacht, er hat es nicht für die Unzang-Leute gemacht, sondern er hat für alle Tibeter, für das gesamte Volk und für das Landleben von Dalai Lama die ganze Sache aufgebaut. Das ist ganz wichtig. It sounds really nice to see. Give her a big round of applause. What an amazing job she's doing. Thank you. Oh, so wonderful. Amazing. All right, so without taking much time, I want to first tell all my Tibetan brothers and sisters here, I want to introduce you to the first Tibetan movie stars in the world. My actors are here. Can you stand up? Put them and they will come up on stage later. Yes. Movie star, actors, professional yorda. Keranzu pamatzu kubuzu la larocha. Keranzu matzu babagi longe champion yores. Roa. And my co-producer is also here. Nacho Sangma Dela Jiwa Tileka on the stage la yong Keranzu ke Jiwa Tileka Nacho Kejeshi. Doju Wangdila, where are you? Can you stand up 1 second? Everybody please get over to All right. So on behalf of my entire team, on behalf of these warriors who deserve this respect and honor, long overdue, on behalf of the warriors, on behalf of all my team, on behalf of the film, on behalf of every single Tibet and Tibet lovers, Tibetans and Tibetan supporters, I dedicate this film to His Holiness's 90th birthday. And on behalf of my personal journey and my tough, lonely journey, I present to you Chushi Khamruk, 4 Rivers, 6 Ranges. Hallelujah. Und ganzes Make-up ist wegen meinen Fehlern, das hat mich an meine Familiengeschichte erinnert. Und jetzt hoffe ich, dass ich mich erinnere, was ich sagen sollte. Was für ein wahnsinnig guter Film. Der Filmemacher, Kim Satchel-Bella, er sagt, er sei kein Entertainer. Er sagt, er sei ein Künstler, ein Resistance, Widerstandskünstler. Und das hat man in seinem Stil hier in dem Film gesehen. Unglaublich. Und die ganze Filmmusik hat er selber gemacht. Und wir sind jetzt heute eigentlich in der Schweiz, in Zürich. Und das gesamte Filmteam wollte nicht zuerst hier auf der Bühne stehen, sondern hat mich gebeten, eine ganz große Persönlichkeit in der Schweiz auf die Bühne zu bitten. Shizetsang Jimila. Er ist Kantonsrat und Stadtrat. Kantonsrat da. Der Musonye, die Lomye, die Sonye, die Sangme, hat er
北美学也拿上了就没事了，你水学长、水哪学长，年纪，然后这个他不偏大了拿速度，其实上真的，他讲Cucu derecede çoğu, ama de çoğuna de salon çoğu. Kur'an bola ne açışlarına ya zindan içinde. Hani Kur'an ki anlaşmıyor ne? Hani Kur'an çalışıyor. Şimdi ben Kur'an siçü çömü tane böyle çizana ya çare oluna. Siçü çömü tane çige lokto oluna. Ta tabii ki Kur'an kanton saz şüphena. 나의 슝이 조선하냐 잘해다니 지금이 잘해다니 스위스이 지그레 아니 그만 스타트 위 종례로 위이 우지나야 지그레 지드창 지기나但是人民有语言的平安以上当他说的，像波兰还有语啊，人家说我们看波兰好的，他是主的从说，这些天的。Bisschen, ja. Ich probiere das ein bisschen zu sagen, wie es mir geht. Also immer die Frage, wenn es nur geht, und das hat mich wahnsinnig berührt, das Film. Da wäre es mit allen so gegangen. Ich habe nicht ganz gewusst, was ich erwartet. Shishigamlu ist ein Begriff, eine Organisation, die wir alle kennen. Und die für viele erinnert mich die Geschichte, die wir alle in dem Saal und ganz viele Tibeter erlebt haben und uns stark verbindet. Du hast es vorhin selbst gesagt, wir sind in die Tränen gekommen und ich habe hier beim Film auch ganz immer wieder in verschiedenen Momenten auch starke Gefühle verspürt. Und es hat mich auch ganz stark an die Geschichten, die mein Vater und mein Großvater mir erzählt haben. Ich erinnere mich selbst, in der Schweiz geboren. Der Vater selbst war bei Chicago. Er wurde auch verletzt durch eine Schusswunde und glücklicherweise hat er es aber trotzdem auf der Flucht nach Indien geschafft. Und von dem her habe ich auch diese Szenen, der Film, der lebt ja auch von Emotionen und auch von solchen Action-Szenen. Und es war für mich immer so ein Film, den man so schaut, das habe ich schon sehr geliebt. Kurz übersetzen. Also, am Pugna ya camminava tutto il presenziame generalmente il mare, il mare, però sono solo also gerade in der Nähe der muss Schuhe Leonis, ani das nur Corruption Schuhe ani quando parla Paola Nijalo, sempre Schuhe die Personen Mania, sempre die Zinane, sempre Schuhe was hat dich dazu bewogen, in die Politik zu steigen? In die Schweizer Politik? Schweizer Politik. Ja, seine Heiligkeit hat immer gesagt, wir Tibet und Tibeter haben eine große Gelegenheit, für Tibet sich einzubringen. Ich glaube, alle Tibeter und Tibeter, die im Exil leben, haben eine Verpflichtung, sich für Tibet einzubringen. Das kann man auf verschiedene Weise, indem man Dragă sunt simplu ca Johnson să unde că e capable să sunt în ambiores, also das ist schon eine der Rawani wenn die Kubak schon Jones sind wenn alles so nicht Kubak Rawani schon Jones die hat kein schon ist kein also Talentani ani peju ya utani ani peju ya se voy a simplu Goyos was sind der Weg, man kann verschiedene Wege gehen. Und der Weg in die Politik war für mich eine Möglichkeit. Ich glaube, ich habe die Chance ergriffen und werde natürlich immer wieder darauf angesprochen, weil in der Schweiz und es ist so eine Politik, da hat es natürlich sehr viele Migranten und Migranten Asiaten und Tibeter ohnehin nicht. Also werde ich immer darauf angesprochen, in der Regierung bin und beispielsweise im Kantonrat, da heißt es ein Weg, Eier und Peter und so. Es hat keinen Migranten, der einzige, der einen fremdländischen Namen hat, den Kantonrat
disciplinarea de migrants în lumea în Supe, în lege, în Israel, la Sima, nu ce pe Juma sus, deci un actare de descărcat la lege, în Samsung, în trebuie să facă un atent și un personal, de un atent sancare, personal, atunci Patul de Dumnezeu, mi mangia minti, mai iată mânată, de la mea șmintă, de ore de și să s-a înțeles prama și de veni prama și eu mai ales. Din toate i-am din o cultură de prama și de voi de care mai am Aber meine Zeit ist dann ab, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Veranstalter für diesen Anlass hier in Stuttgart zu bedanken, die großartige Organisation, natürlich Chefin Künstler und auch Roger Demonza für diesen Film, der wirklich, denke ich, für uns Tibet und Tibeter ganz wichtig ist. Es ist ein Mittel, die Geschichte zu transportieren und vor allem, denke ich, auch eine Geschichte, die das Schicksal der tibetischen Bevölkerung stark zeigt in einem Film. Und für das herzlichen Dank. Also jetzt habe ich alle wichtigen Komponenten. Energetic shooting, the facilities not the grand summer, where she did not train, also get the lane, grand summer, the children carry the study, so what they do, which can be and I hope that healed you, that made you feel proud. And to some of the both on the social group share, group share, boya, and to the legend. 좀 빼먹고요. 또 쉬는 거다. 좀 빼먹고요. 또 그거. 또 뽑았더니 시야. 빼내 주고만 하우체. 미셔봐도 말해요. 체. 말하면서 소소소소 내제 터보지. 내가 가래 있는 야구치야. Sagt, macht politische Geschichten zu erzählen. Jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Und das ist jetzt die Zeit, dass jeder seine Geschichte irgendwie um sich herum erzählt und austeilt und aufschreibt. Und das war auch seine Motivation, die auch vom Buchschreiber Jonathan Deutsch hat.
alle haben es geliebt. 이 대만들이 수요일에 너무 쉬운 거예요. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir das machen. 일단 당연히 대표 팀도 그렇고 Oh, das Buch habe ich vor 30 Jahren schon geschrieben. 대표팀사를 제일 돈이 수요일에 그것이 너무 쉬웠어. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der das Film macht. 지금도 방금 스크립트사를 제일 프로듀서 세고에 그들이 드라마 가서 잘 할리우드 볼리우드 가서 잘 배워야지 가서 그래서 막 제일 이게 가만히 있으면서 Für den ganzen Prozess, Filmprozess braucht es ganz viele Etappen und ich habe so lange, viele Jahre versucht, in Hollywood um mich herum, es hat nie geklappt. 근데 이 노선 제 아이의 양이 부족하더라. 아하 모멘트 podcast 실천하고 말씀하셨죠. Dieser junge Podcaster ist erst auch hier im Saal heute und durch ihn habe ich dann den Saal schon besser kennengelernt. 그러나 제 크라운이 제로비 제로마고 지금 수도 이제는 양도 제제는 that's what we see today but we 이제 생각나는 Es sind so viele Tibeterinnen und Tibeter hier im alten Saal sitzen. Bitte, ihr habt doch jeder eine Geschichte. Versucht irgendwie aufzuschreiben und weiterzuleiten. Das würde ganz toll sein für die Geschichte des Tibets. Also dieser Film ist ganz speziell für die 90 Jahre von Dalai Lama. Einige einführende Worte, bevor wir die Antwort und Frage und Session machen. Firstly, I want to thank the main person, my point of contact here is somebody I've known for a long time. podcast neka chilo kichige jire kuna wa kuna negi kuna college Bangalore college lodi bane kuna moshi kuna ala nimani college negi kuna college lodi bane school ani kuna school mandaj school kemani kipi bane kuna chide da jamia da mandaj chiyagi so ani kuchu kyoks yasho Bitte, I prefer being straightforward. And most importantly, manzoki drinki jebol de da longete da manzoki ta hello de kiran chama zomtoya manzoki
타투 먼저 야쿠차야 뭐지 그런 게 나오는데 Transit Event Management ist von Sesum Senegal gemacht worden. 그런 게 뭐지 나면 그런 거 차로 만고 여러분. So 당분이 volunteer 참가를 차 수준부터 다르지만. 아니 먼저 이따 드링 프로그램 드링 screening first Switzerland premiere. This could not have been possible without some of the sponsors here who powered this event. So I would like to thank and welcome Jacqueline and from Zering Foundation and Melam and Hans Peter. Sorry if I make wrong pronunciation. Danke an alle großen Sponsoren, die wir jetzt Swiss aufgestellt Gay haben. Supporter Kiranzo Ani Sunset Dikare. Sunset One Event Management. Litang Kilo Sunset Ani Tibetan Antique Shop. Kiranzo Samakyus. Kela Perchada. Online und Ansprecher, alle Sponsoren, die auch auf die Bühne kommen und die noch da sind. Then something very important making the Jela Hakuswan. Manzo Debula, Switzerland, Shuni, the Panda Manzo, Manche, Chuchukan, 4 rivers, 6 ranges, to Pau, Manche, phone number, some of Polo, Manche, the Shazara, to Shigat, Pau, Tayo Mare, and Dela, Panda, Manzo, the Pau, Polo Kuchu, Sena, Chamba Melama. Chamba Melama, they, you're a son, Chamba Melama, Bajman, Allah, Church. Also die heutzutage die Mitglieder aus Shushikan und der Geheimarganisation, die sind so alt oder schon verstorben. Aber es gibt noch einen, was hier im Publikum, also wir nicht auf die Bühne kommen, aber wir geben Ihnen jetzt nach tibetischer Art eine Glücksstreife. Ja, I salute you. That is it. One of the last warriors left. You deserve the respect. You deserve this honor. And everybody else. Thank you. Thank you so much. That is it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All right. I hope I have not forgotten anybody. Yes. That's what I'm going to say. The formalities Mangupet Wayan Allah Jelaya Nazo Chizo Dipe Hadersana Pope Sojoya Nazo. Emotionally and the mature Shachaya Mare Ambushana. Dilla Lasso, Dilla Lamaso, Alabama. I mean, last but not the least, the most important people, audience. I made this film for you. Grants Chet Survey, Grants Soso, Charles Suchamusta. Okay, so we will open up for Q&A now. Kranzo, Mantu Prabhaki Shika di Kandeyers. Prabhaki Shika di Kandeyers Narva. Mantu Jig Wasada, Shake Wasala, Shake Mariams. Jabla, Maku Shake. Wir haben eine schlechte Angewohnheit. Wenn man sie fragt, jetzt musst du sprechen, dann spricht niemand, aber von hinten durch wird dann viel gesprochen. Dela Kranzo Kiri. Ich habe Formalitäten nicht so gern. Also, bitte spontan fragen. Foundation So, the Kiranzo Bone, you are Kare, longing in the Dewa Yukata. Show me the Janga, longing in the Dewa Yukata, Keran in the Dewa Yukata, and that Nedang in the Dewa Karena, Kanzo Malay, Yankton in July, Rosula, I mean, last but not least, the actor Mango to pay for your money. Kundi Chapni, Tashi Kalden, Jami Chapni, Robert Lynn, General Chen, and Pay Mango, Athar Chapni, Ratu Chapni, Mango Yorwa,
Kondu Tsangmala, Kondu Tsangmala, all my actors, please give them a big round of applause. Robert Link, die nicht kommen, auch andere konnten nicht kommen. Also bitte keine Angst, rufen Sie Ihre Fragen. Und da ist auch jemand vom Cinema, der jetzt rumgeht mit dem Congress very soon. So I'm actually very proud of that. Hopefully I can follow in his footsteps and honor my father by translating it into English from them. So I am very deeply tied to this movie. So it's an honor and a privilege to be able to honor my father in this role. So yes, it means everything to me. Also er hat, ja, Paul, er hat ja die Rolle von seinem Vater gespielt in dem Film. Und er sagt, es hat ihn sehr berührt. Und er hat dann auch an seine eigene Familie gedacht. Sein Vater war auch jemand aus dem Chuchikandu. Und das hat ihn sehr berührt. Say my father is also a freedom fighter, no connections to Chuchikandu, but he does have a book out there called Soldiers of Three Nations. It's in Tibetan only. So my job right now is to translate it to English and then have a movie out there. So that's what the plan is. But also, deep within, as Tibetans, we are always tied to this thing, right? So we have big Der Stenzi Film er ist Schauspieler, also er spielt in verschiedenen. 문이 지금 할래와 야구소샤 둘째 넘치니 일단 세벨랑이 손서 고수로다니 사실 미시동에 있습니다. 나이 문이 할래와 각세월에 미시게 이 구도 파트들이 경불라디 동도 그냥 도와주 가르쳐서는 만두 팀으로 무역이 만두 비밀무기들이 좋아요. 여기 있어요. 만두 하고 오늘 전에 대들이 만두 소화 요에 할래와 논의 여부소샤 아니 뭐니 처음 기타보니까 이치했어요. 아니 그 조각관에 있었다 단단히 얘기 나눠서 대비 눌러로 그 뭔가 인식 그 제치 진짜건 이 거가살 엔트리가 레와 요르스 엔더버 대리야 이세 그 뭐기 자존로 디비가 요시로 신데 라스바 이 같이 저기에나 오니 뭐기 자존지게 할래와 개침보를 쏘고 그 나눠서 내가 처음부터 글쎄 우리 나라서 우리 테스트도 친구도 양미도 언제 간지지 나라서 팔 카드에 간지져요 이 모니기 가서 제가 인정하는 모든 때도 여보도 그래서 이 넘버 처음으로 나라니 대세자 자주도 그리다 보니까 이제 그렇잖아 Dieser Herr, so nach seinem tibetischen Akzent zu trachten, ist er aus dem Osten. Und er sagte, wie er auch und wie ich auch, er hatte Tränen in den Augen gehabt. Das hat ihn so berührt. Und er sagte, er würde gerne wissen, die Frage an ihn ist, wie kann die tibetische Bevölkerung, er will auch helfen, dass diese Message, dass dieser Film bekannt wird. Was können wir tun? What can we do? 그렇잖아, 좋아요. 이 거와도라이 저한테 제게도 말하러. Vor allem bekommt diese Frage. 당신이 야지 굉장히 해야지 자기 지겨요. 그래서 나간다 distribution 유럽에 가가 유럽 볼라이나 사자카가 가가 프랑스 가가 유럽 아니 아래 distribution 아시아라 내가 방법에 남조라 간다 professional 대대시다 이제 내가 중요한 용말로 so 뒤에 보그래 이내 야지 굉장히 때야래 아니 남조 넷플릭스 아마존 컨텐츠 이제 그런 쪽이 가르치고 있으나 내기한 따도 뒤에 장고 제공에 잘해. 와, 템포. so 그런 쪽이 오늘 롱에디 야구 쇠도 삼나. 그런 쪽 삼만 갖다 쳐지. 야구 메도 삼나. 개고 지나 먹어 그런 쪽. 와, 야구 쇠도는 지도 잡자라 갖다 쳐지. 넷플릭스라 그런 쪽 이메일 쳐지. 만들 롱에디 땅에 주고도 넷플릭스라 와. 아니 셴뎁 그 컬처 지도와 만족 대박 가와 돈에 셴뎁 나그래
Mara personally, my Shendep culture is some sha ore lagi hota. Shendep manzo ki chia yo mare. Dil etsabla ye kita thanda liu thangpo de ti. This is chapter 1. Ta liu ki bas yo ore, liu so bas yo ore. Wa. Kera zo pone Switzerland la pet kora ta babangin ba, babang ropangin ba mampu yo tela. Ani kera zo pula yu yongye ta penjo ya ko yongye ki kera zo ki manzo ki next longye pula mui maza saya cek kerana Swiss franc saya cek me gangla invest chegi na manzo ke jasya ko Shendep mo mala Also diese Frage wurde ihm sehr oft gestellt. Er ist ja jetzt viel rumgereist, ist schon ganz ermüdet und völlig kaputt von all dem, was er jetzt für diesen Film gemacht hat. Aber er hat super Motivation und Kraft und Energie. Er sagt, er macht weiterhin Werbung bei Netflix, Amazon und anderen großen Filmfestivals, dass dieser Film gezeigt wird. Und wenn Sie jetzt im Publikum, auch hier in der Schweiz, jede um sich herum ein bisschen Publizität für diesen Film macht, das wäre ganz toll. Und man kann auch spenden, weil ich möchte ja auch noch, er sagt, ich möchte den zweiten Film, den weiterführenden Film machen, dritten Film, also es gibt 2 und 3 und vielleicht 4 und deswegen braucht er einfach Funding, er braucht Geld und wer da halt Kenntnisse hat, der kann gerne helfen. Dankeschön. thank you ani thanda market de tenso ta manzo thanda travel chiyo wa manzo Hollywood production mare Bollywood production mare ro ta kera zo ki context go soya longe soya di lelo yo mare la kera zo go soya di pek chu bore ani marang zo chizo de la thanda longe da theater da yuze ki rikshu di shukchu thaya yuze la yushap ki thanda atul chizo la rayo mare ta pen cha chana Gaba longe kawa drone rwa, tapi yang manzo namzo sih lagi ada, koya menda kena tu, rwa, kona yang kecil ayo man, okay? Ta, ye kawa drone ada, hari tunggu suna, gaba longe ta ada tu bala, phone la kecil segi tu, rwa, samjo la, kamar red la, micik cik kendu tu. Ani ini ciri bala manzo ki, sena tadi ini tu translate macam apa? Background macam, rwa, boleh kerja kau, manzo. 라, 딱 장보 쉬인다. 완전 남자 치네. 완전 관리들이 장보다 그거. 장보다. 좋아. 아니 이게 막 가와 보내 신데 이 계제식이 돌아. 나 진짜 많이 깨네. 단다봐도 아리 야가 치게 가와 보내 신데 그냥 로 아니 미신발라 레야 축축고 만들라 공식 기차들 그게 대박. 딱 네가 참샤워. 말아줘 소소소소 보내 미. 항상 경고를 만족 리처트게 배 괜찮고 그와 근데 만족하게 리처트게 너무 경고다 알았어 그래 아니 그래 가라 만족을选때 보고 근데 단다 스폰서들 쪽에 잡아가 와 이거다 도지지 딱 그런 동안에 그래 로바지야이나 만족 추돌라 이 칼레 잡네 4 river 6 ranges t-shirt in the soil 아니 이 감니 주고요 방법에 그런 좀 비게 게게 요를 달라 Pagela t-shirt gathering up to Nigas Higher, sorry. This t-shirt is somewhat Timacha, somewhat Europa. Als wir wegen Geld sammeln, sagte er, wir Tibeter haben die Angewohnheit, immer nicht Tibetern, so bitte, Betty, geben Sie Geld, spenden. Und jetzt sind wir so lange im Exil, dass wir unter uns auch gut verdienende, reiche Leute haben. Irgendwie bitte T-Shirts und verschiedene Sachen, die draußen aufliegen, kaufen und allen verschenken und in eurer Familie. Und das hilft auch auf kleinem Niveau. Anybody else? Any other question? Go ahead. Andere Fragen? Hello? What? Can you turn the house lights on, please? Can somebody tell the theater people to turn the house lights on? Vielleicht können Sie das Licht im Saal anmachen, dass wir die Gesichter auch von den Leuten im Publikum sehen können. Das ist okay. Okay. 야돈 시산 스비유 마치시고 미치 마트디 너좀 먹으러 야오로 무치 지가 제주 페베크 때냐발라 노빈가나 치주건 루기 그래서 나라마게 메리지 이 먹지 이게 상반에
발라 부 숨시 부시열에 안 당하는 시 아무나 안 당하는 김에 안 당하는 아무지 부지 요지네 네 바바들이 뭐라고 딱 저와 옆에 숨딱 되니 칸나 먼저 칸내니 칸도 대주면서 예서 파선에 대주면서 하나 두야 여기 내자 두야 내비네 여 옆에 숨 옆으로 두야 중기네 야부니 두야 멀충기네 겨우 자원이네 매 럭지 안에 발라 러시안 유지리 한 뒤뒤가 발라 근데 그 떨이 나와서 떨이 쉬어 주진은 베베 제가 발라 떨이 이슈를 넣으니까 나 요래 한 뒤뒤가 말 내가 변배 추버지 발라 발라 주진은 나는 주변에 떠게 주변에 누구에게 내가 내 수수 표현을 인디에 지죠 발라 지죠 때 지죠 나한테서 지죠다 발라 상으로 공부도 잘해 땅나라는 제대게 그래 제대게 치고 아니 단다 여와상 그런 루뷰 담아서 잡아도 아니 신배와 그거네 안쪽에 매치팅 그게 야 수요주 내시 시서와 왜 남는 시고 다른 내시 근저 아마디게 뱀머스까지 주거래 여기 뱀머스 두고 땅이요래 너 죽주래 레간에 주시건도 능력이 다 보고 부두기게 막 콘트 꼬니에 내시니요래 이내 당다 정리 대변 탐색이 반대디 완전 룸 말에 완전 루뷰래 미래리 시네 완전 이게 갖고 당화 제제 소수 아니 배계급 배워다 뭐가 잘 그냥 그지 갈래 주신 kontum anti namya je tu mare tochi cheshui Sehr berührt gewesen, weil er gehört auch zu der Familie Schiffenzang von Jigmela, der war vorher da, Kantonsrat und Stadtrat, er ist in der Familie, der sagte eben in seiner Familie. 나랑 게 도메 맞고요. 나랑 개기 내기 남기 좀 한다. 미상마 항상 야 도메 돼요. 이나야 내 납자디 그런 참말이야. 믹스에게 넣쳐말라. 파마토 넣쳐말 그런 세르자. 만족이 메질라. 따와키다니 가데 주거르스나. 얘기 아바기 깔레 디가스 자여레. 얘기 아바기 디가스 불러다나레. 얘 아바기 디가스 제여레. 나나 아발라 보기 적었다. 아발라 보기 지향이 몇을 적어요? 어떠세요? 야. Es gibt viele Leute hier im Saal, deren Familie, Eltern, vorherige Generationen über Tibet ganz viel gemacht haben für Tibet. Aber jetzt ist es die Zeit der Jungen, etwas zu tun. Und ich finde, sagt er, ich finde, dass die Jungen noch mehr machen müssen als der Vater oder die Großeltern. Yes. So it is very important. It is absolutely, especially in Manzutrabato. We should never forget that we lost our country. All our parents and our grandparents, everybody passed away, everybody is dying in exile. His Holiness is 90 years old. Right? So we should not forget that we have a moral and a social responsibility. And all you young folks here, I saw a lot of young people today. I'm so happy to see you. Kiranzo maoba big senza kiranzo da lochonga de zoroa. Kiranzo ki so lochonga ya mo chigi yore chunda yore makochi kiyu yore ilam yore. Kiranzo mutoni ilam jala kurocha. Please dream. I want all your young Tibetans to have dreams. Please dream and protect your dreams. And then I promise you, if you protect your dream will guide you. We Tibetans desperately need dreamers. Manzola ilam chembo tanye, liu chembo yonge, pep masi kechimborota. Attention tata, power to be manzo bumo manzo yorba, sangma, manzo samlaki, abada, palada, amlada, bumo momoleta, manzo chigi laore, kugap konzolepa, kugap manzola rayota, keranzola kugap rayore, kugap dile, roba, soso gendi, cheba jaya yomarta, lumpa shorte renlane. Okay.
또 나라는 내가 롱에 쓰는데 나 롱에 쓰는데 그거 보는 또 할리우드 볼리우드 이자 보는 내가 지금 first 와, 딱 갈리 내지 걸 저거다. 가수들 상황에 여보도 그렇구나 이렇게 야구 영상을 했는데 레와시아 있나 중간에 계시는 거. 뭐야, 그렇죠. Okay. Tadi dia bergerak Allah, dia translate juga kalau kita membuat ada rhythm di lalu itu. Kira di kata jiwa di pay apa tu? Orang jiwa bosor soal. Di bola cari dalam ni, kita sebut jiwa. The warrior flag, the war flag. Di cukup tu. Alphabet sama, he's right. Kira hebat dah. Di bola mami, cucu mami, mampu yang mana? Choose your tadi hari ini resena pusat ini mula tujuh budget lah kenal sudah are you listening yes kenal di pusat mula deh maraki berbadi tangapya saja macam cuci nak rumah ni ngapya saja jadi pun mereka cakap sama siapa cakap deh berbadi pusat mula 뭐 맨날 망고 지치고 말이야. 대신에 얘기 좀 챔버디 여행을 주주만들 좀비. 그라 얘기 이치켈라나 망미불라 스위스 아미 여러분 프랑스 스위스 아미 불라 베탈리언 여러분 베탈리언 주주 루카 주주 여러분. तदी 얘기 베탈리언 디 리탕 베탈리언 디 살 리탕 베탈리언 리탕 베탈리언 텐디오가 베탈리언 샤바드 통 매겨 말해. 뭐 여기가 상bat yang dosa ni, series korang selesai, web series tu, episode makmur je, ni ready korang. Dosa dia, tak kira tu punya, oh dia suruh je, dia ni kira tu punya, tu mui loya ina. Sampai sana, how many people have watched Kundun by Martin Scorsese? Wer hat Kundun von Martin Scorsese im Film Kino gesehen? Martin Scorsese ni longi cawe lama he is the reason why I am a filmmaker. He made Kundun 30 years ago. Losumchungela, Kundun Surga. For budget, it was made for $30 million US. 30 years ago. 3-0. Saya Sumchu. 7 years in Tibet with Brad Pitt was made for $70 million. 30 years ago. Champagne Kimsar made 4 Rivers, 6 Ranges now for less than $1 million in 19 days. So anybody wants to invest $20 million, I will give you the biggest Tibetan film ever made. Yes. It's okay. 민주 나오면 쉬었어요. 어디 말하지 무슨 민주 그러면은 배우지 쉬어요. 어디 아니 그런 지원문은 가이나나 기시들이 액정 나와가시냐 얘는 하나님 지수 수행이 때 하루가 무교수를 제시. 들어라. würde gerne später mal Schauspieler finden. Part 2 und Part 3. Dankeschön. Eine Antwort vom Champilla. Okay. Thank you. How old are you? 딱 보라기 한번이다 소소바디 퀄리티션 제가 보라는 actor 마당나 딱 보라 acting lecture 예요 나와 딱 이래 잠벌이라 actor 마당이야 요만 만주 베베치도 보라 actor 간다 신의 세계어 봐 사바 보라조의 actor 방법 first movies 야제 국적 보고 얘기 참게 생각해만 한 거래 얘기 감기요 근데 걔라 interest 뭐네요나 그래서 내 견다가 내가 뒤다 얘기 취해도 그렇다
mana pe professional che nang yam lega che la pe para professionally mentally ready gore kana chichore ye team yore ne assistants yore ye social media page na so yore wa Monk and the Warrior Productions. So tanda ye kita next long tanda liungi ba subadi tanda tujutis golden soyala ine tanda immediately I am making a first Tibetan vampire movie now. Yes, it's called Marco. Babu the demo called she shasa be namche bangare. But yet this way where we until lochuma to la so kong ya different right? Wa so rikshunga chue da tamala. And at the same time, yaji chikel bala manzo ki drum she where the package. Tara interest na tara audition na tigere manzo la di announcement chigere. Tara mone na ine lega chikel le manzo double khare usna manzo namzo tsiya ki kumshi jiware lega cheba. Lega bola man tara ki thopo mare tara ki chocho mare faba mare suma. Lega chikel man tara ki director I am very very professional and strict. Tadi ye kap to kam sikhu hota. Then you are ready enough. Then you like to okay, very good. Ich bin auch GSTF-Mitglied und Sektion. 스테라 첸나버니 지원 소차도 아니 지원 방법이 첸나버니 오늘 방법이 지마 돈이 소리에 돈이가 그래서 지나 패키지 보내 그나지 돈이 3년이 한가는 캐시지 포함되라 이거 첸나버니 오늘 보라 아니 돈이 나라고 행 강보에서 두고 이래 알소라고 오늘 보라 첸나 만나와 오늘 소야고 쉬쉬서 이거 첸나버 돈이 그 미세기요 보통 당연히 배웠을 지바직체 아니 마오바 그 이바도 수바도 디그레 쓰고 내가 이 돈이 나라 제가 보니까 여러 배웠을 거 아니 돈이 아무 쉬는 거라 제가 보니까 나라디 그치 내지 Erste Frage, haben Schauspieler schon mal Schauspiel vorher? Und zweitens, spielen Sie auch in Part 2 und Part 3? 아니 한마디로 얘기해봐 상관 스위스탄 수술에 그린 망이 두개 sabsele sama chinna ba onye shenge tina shi onye kapten ba tina shi to da ko de wa sa ti shi de la e sambi shi ye ka di onye di anzo gi habso gi de shi shi go an zami da shi ra de ti kare ko de ni ko tu ni shi de wa ada da ali yi don sama che tina shi ro no ko de shi anzo gi di ali khasimu di kama chhe ke ro ra chinna ba sama la anzo shi shi ala da de shi ko ni sambe gi wa ti shi sa Tübe, sama da shi tu che na Aktion von der Gemeinschaft ist auch in Wittgenstein aus einzelnen Handlungen für die ganze Filmcrew und für die zwei Filmemacher. Let me answer the first part of the question, which is, am I a professional actor or not? I do take acting classes in Los Angeles, but school is too big of a goal for me. I mean, not goal, like an obstacle for me, because you have to survive, pay bills and all that at this age. When I was younger, as a teenager, I would go full-time. Right? And yes, I've been acting since 2018. I do have a movie on Hulu and Amazon Prime called Beastmania. It's a very dark comedy. And also I have some short films that's also on the way to come out soon. Apart from that, what was the second part of the question again? Let me just say, the acting long Beastmania is a dark comedy, everything is in English, And also talking about part 2 or 3, chapter 2 and 3. If there is a role in chapter 3 about Obutashi, then I think it will be me, right? And then, yeah, and also thank you for that question. And thank you all Right, acting experience there. Keine Erfahrung in Don't have. But
yeah, I'd like to continue acting, and I know Philippines asked me to verify movie, so hopefully you'll see me there. And then part Also, two, wir part werden three. weitermachen. Der Yes, Vampirfilm. they part two, but I also play something, so depending on the storyline, maybe I will do Da it. I spielt don't have Lukas any. Samten und wenn der wieder auftaucht in Part 2 und Part 3 und das wird auch. I don't have any acting experience, haven't taken any classes. Shane Penn called me out of the blue 2003. I actually worked for another city municipal government, procurement contractor. I still do so. It's been 10 years doing that in the US. And so yeah, but I look forward to acting and I appreciate the opportunity. 그러나 이제 이동네들과 너무 많아서 정말 학교가 포괄적이라면 예, 동네나 이제를 지속 숨고스 프랑스에서 강화하는 신성적인 문제를 위해서 대표한 넘유 프랑스가 USA나 총계 민간에 보스턴 이 총계 이 숑비치 레지던스 All right, Kalinche, Tamalo, Tudiche, we'll see you outside. Thank you, Zurich. Dankeschön. Straße 90, 91 oder 92 und danach Rendezvous für tibetische Tanz und so. Poster die haben früher da. T-Shirt ja, genau. 오 렌제 점올라다 공감상 쉬어 테스트레로와 당한 단데 픽처 됐다 차임바 주시건데 픽처를 할 레벨 하고 쓰셔 때문 배워 보더라 때문 따로 당한데 단대신에 콜레가 열길래디요 티셔츠 중요한 받을데 티셔츠 배워 쓰셔 동어다 티셔츠 배워 쓰셔 네 때문 배워 촌스러 픽처 따뜻한 신이한테 전일이 시작이 열기 차고래 대 열길래디요 니 정말로 도전한 시에 때문 할배 하고 쓰셔 니 미망 할배 막 페드로 정말로 정말 좀 테스트레 다른 유튜브 들은 참시하기로 이제 니도 해 가시리래 따이들 그냥 정말 잡혀 감 만나러나 정말 테스트레 베gel로 Wa tolin kenan leptu ye phaminga la so cho nga cho